Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai Hmar ni som ni paruk pathin ni sang ni som ni Chanchinthar team tu Olivia F Tusing Amasan Chanchintlang pui Dr. Lalthari Hmar Additional Director PH Directorate of Health Services a Hlangkai Pulei Semba Sanazauba Parliamentary Committee Dinga Road Senapati District Hospital Thar Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chauhanin COVID Shipuyakai COVID-19 le inzoma arula himna le invengna herd immunity chun hun alalak sot ding tu hin chanchin kim changlemin limta thlamur ni som ni pathum sang ni som ni nia pu soimin lian lengen Deputy Secretary Health and Family Welfare Government of Manipur Larsa Minga Thusu Kasimdanin Chief Medical Officer Chellai Mek Dr. Lalthari Hmar MHS Grade 1 to Additional Director PH Directorate of Health Services Dinga Langkai le transfer ani Dr. Lalthari Hmar kai sang nahi Hmar Chanchinthar chun alompui tak zetani District Administration in lockdown sunga mangding dan tam tak an sim le inzomin oil pump hain an zui ding hunbi an sim chu zani sun khan mangtranani pathin ni hi chol ni ngata thotan le thole ni hin PHED Health Department Forest CAF and PD Department District and Session Court CEO ADCC Fire Department hain MS Swak Noon and Sons Bizanga Thau Thun Thayanti Nilai ni le ninga ni in Agriculture MSPDCL Treasury Rice Mill Machinery le lo sin thona manghayin MS Tuibung Service Station a thun thayanti Zirtop ni le inrin ni in Veterinary Fishery Drinking Water Supply Medical le Telecom hayin New Lamka Filling Station a thun thayanti Nitina thun thai ding hai chu ambulance returnees hai phurtu essential commodities PMGKAY le NFSA nitin mamo phurtu DC office le district police hayan ni oil paman hong tia wa feve top hai chu athona ki ratulel ding ani lein fe thei ding ni hai hrechinga fe chu avar thlak le ding ani oil pump hi jingdar sariain thoka janting dar ni chen in honganti Rajya Sabha Member Thar Manipur Rengpa Pulei Semba Sanazauba chu Science Technology Environment Forest le Climate Change Parliamentary Committee Member dinga rutani pu Sanazauba hin Parliament Monsoon Session in Chanma in asin hi atan ngal dinga shilani India Supreme Court Roral Tuhlui pu Rajan Gogoi chu Foreign Affairs adinga rutana National Congress Party hautu pu Sarat Power chu Defense a rut ania chun BJP hautu lin Jyoti Aditya chu Human Resources adinga rut anibok Senapati District Hospital chu thunok ma pawa khashi dingin Senapati District thunei tu hai chun zani khan thuan sukluk Senapati District Hospital a medical doctor pakhat COVID shipui kai musuk ani leya hi thutluk nahi Senapati District thunei tu hai nan si mani Thlamur ni som ni pakhat le ni som ni pani haya Senapati District Hospital a medical staff kai hai po khom in rang taka thunei tu hai ko ma in report ngal dinga in shit tiran ni ti inei thulak na chuna shel Manipur Sarkar COVID-19 Common Control Room Churachanpurin Thlamur ni som ni panga sang ni som nia thusu ka simachun Dakar som ni palilim ta sungkhan pasal pani kumsom thumle kumsom thum pakhat hai chu VRDL janimsa positive musukan ni thuashel anni hi Dehradun le Jammu and Kashmir an thoka hungkir ITI Psychot Quarantine Center le Psychot Government High School Quarantine Center a umanni Advanced Diagnostics a fe mi zarukle som pangane ka tam hailaya mi za somli pathum sample test thlamur ni som ni palia la khai chu anreng in an negative vong zani khan sample zalile parit lakno kani tu chana Churachandpur district sunga positive case musuk tapo za somrit anvoi mek active case som ni parit damfel tapo za som nga pani Manipur pumpui sunga positive case musuk tapo sang ni za som sari paruk active case zaruk som nga paruk damfel tapo sang khat zanga som ni
Madhya Pradesh Chief Minister Pu Shivraj Singh Chauhan chun a Twitter handle fetlengin corona shipui akai thu apung. Pu Chauhan hin COVID shipui in langdan symptom haya hung nei lein COVID shipui akai le kaino an en fi ngala result hung su ka anring hla ang shimin COVID shipui akai ti mu su kani. Pu Chauhan hin ngien na simin tulai naya alowin mu pui hai po po chun mani ina in khum shan ngala an rang thei anga COVID-19 rian kai le kai no in en fi ngal ding en angen. Madhya Pradesh Chief Minister Pu Shivraj Chauhan chun Sarkar dan zamang takin in khum shana Dr. Hayin thuron an pek ang anga ding thu ashil sabok. World Health Organization WHO Chief Scientist Dr. Soumya Swaminathan chun mipui wantlang hailaya COVID-19 na dawlet amani dang theina atlung hunding chu huni mani chan ala oding ni inashil. Hi ko nga asuksha theina chu adam doi indik tak musuk hi ani ti inashil sabok. Dr. Swaminathan hin na nashim musuk le mishim hayin ein voi hin ei taksa hin adang na le dawlet theina a hun a laka. Arula himna atlung na ding chun mipui highlight za som nga in thoka som ruk vel bekin nan na in kai song suk top na dingin a himna dinga dawlet theina ei nei atulati hiding hin kumkhat amani aneka sot khom ala tulal theilein damdoi simna konga scientist hain nasataka thangan lak atulani ti in Geneva huna WHO in live event an but saina ashel. Dr. Soumya Swaminathan hi Chennai khapui Tamil Nadu a pingle seilin ani naupang doctor le TB le HIV na nabika research tho that leya khovel sheet lo ani apa hi mi in lar takel scientist MS Swaminathan father of green revolution in India tia sheet lar kha ani. Dr. Soumya Swaminathan hi March sang ni sompakua World Health Organization a chief scientist sin cheltan ani. Amazon Deputy Director General of Programs DDP WHO amo phurna poimo tak chelani sintho that le theme filler ani na lein award paku zet lo dong ta ani ole khang hai po kha tu ta Hmar Chanchinthar ei pung thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoiro.